هەفتەیەکە دی سەرۆکوەزیرێن عێراقی محەممەد شیع سوودانی یەکەم جار وەکە سەرۆکوەزیرێن عێراقی دەچیتە ئەمریکا دنیاکە دووسەیان هەیە دگەل سەرۆک و سەرکردەین ئەمریکا بە تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا جو بایدن گوتوبێژ بکە ژوانژی دیارکردنا ئەرکێن هێزên هەفپەیمانۆنە ئەمریکا لە عێراقی باندورە ئیرانê li ser siyaseta Iraqê bi hezbûna gropên çekdar û kêşeyên di nav bera Hewlêr û Bexda ji royê emnî siyasî û aborî ve ev di demekî de pêşî wî Serokvezîrên Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi vexandineke fermî li Washingtonê bû behsa van hemû kêşeyên yasayî û destûrî kiriyeyên ku Iraq heta nûkê jî pabendî cêbecêkirina warek heftinan jî nebûye ku hikûmeta Muhammed Şia Sudanî li ser hatiye avakirin. Di vê demê de û asûyê çareserkirina van kêşan yek bi yek mumkin e çi pêşe rojekê siba rojekê li peyxobîne bi taybetî piştî vê seredana Sudanî ji bo Amerîka. Aya çareserkirina van kêşeyan dê demkî bin yan jî daîmî û li ser esasê bingehê yasa û destûrê ji Diktor Kawa Abdulazîz mamostayê zankuyê şerazayê aborî û darayî ji dihokê dipirsim. Diktor Kawa gelek bi xêr hatî serçava. Gelek şirovekar şareza dibêjin pêşî Sudanî biçîte Amerîka giring e Herêma Kurdistanê yek bi yek kêşeyên xwe gel Bexdayê çareser biket. Heftiyek maye demekî zêde nîne. Lê aya tu asûyekî dibînî ku ciddiyetekê dibînî ji aliyê Iraqê ku bû çareserkirina van kêşeyan bihête pêş yan jî evetinê wekî mulafekî di destê Sudanî da dêbete Washington bêştêha min mûçe da û ha hewil hene bû henerdekirina naftê û kêşeyên diyên emnî. بله ایکش پیورین دیپلماسیا سرکفتی یا برای سرکوزیران حکومت هرما کردستان کاک مسرور بارزانی او بو پیشی سردان فرمیا برای محمد شیع سودانی بو واشنطن پایتخت امریکای او اوی سردان کا پیش وقت کرد و پیشتر هندک او بابتن و پرزگری که هلاویستی ین یاسایین دستوری مافو شایستین دارای بابتن پترول بابتن کمپانیا بابتن اولهیه بابتن مایت کرنین اقلیمی بابتن هل بجارتنا گوتو بیژن راستا خود گل مزن برپرسن امریکای کرن اولویر رنگ تاراده که مزن شابیتن نخشاره سردانا برس محمد شیع سودانی هندک خالا دانت سر پیتا بوه که کپلاناوی توی قناغ دا پیشه وی بیتن بابت هاوکشا برجاندی هاوکشا سیاسی حریم کردستان دا بیتن و بخوشی پراستی دستکفته که پیش وقت بو لواجیک برس محمد شیع سودانی هست پیچنده کر پیشی او سردانا فرمی بکتن کل 15 و مه مزنه برپرسا بینیتن خوازیار وی که بو که هندک بان پرزگری که چاره سر بکتن دمی چشته ویری بیشتن اف بابت امیت اقلا کرین چاره سر کرین اوه جیوت گریتن بوان حولن بردوام ین حکمت حریم کردستان که شاید تا راده که بکارتا سردان نیف دولتی یا یکم جاری یا برای سودانی بو امریکای بشید که تا گواشتن و فشار بو دستکفتن هرچنه بیتن موچه و بودجه پشکه که شایسته دارای بشیدن گرینتی بکتن شان دایا اف پروسه یا بردوام بیتن چونکی گل عراق فدرال اواجه داخل او تن بابت هزید آغ بیتن بابت دانستاندنا قناغه که دادم رکفتن و لحفاتن ها بیتن هکرش نچاری بیتن پیگیری یا پیهی لی هر دمه که کن نچاری نبیتن یا فشارت نف دولتی نافخوی نبیتن جارکا دی پاش و زفرین هایی جارکا خفنی جناب هادی دمه کی دایم بریار بو دست پیکا افساله برگو مادین تایبت به هرما کردستان دیاسا بو جیدا بهنه هموار کرن و سراست کرن اوه چار هیف در باز بون وکی خویه یاسایا نفته ولات پنجمین ولات هاوردکار نفته لسر است دنیا هیجی خدا یاسا اکنینه ماده یا 140 اوه زیدتر ساله که یکو نفته هرما کردستان هاتیه را گرتن رأیات افکشین بنگهین امکان تداید دمک دیر یا نزیک دا بهنه چاره سر کرن یان جی زورینه لعراق نیتا چاره سر کرنه هیا بله هلبت بابت بودجه ای که شوا بابت گل استراتژی و کشک آدم درجه حکمت عراق فدراله بلکه حکمت چویجیک یعنی بحکم تایبت من دیامن آهیر که دارایا گشتیت بابت بودجه دا اشیم بلگه و دکیومنت دیار بکم هیچ بودجه که عراق وکی
ڕێککەفتن سەرهاتیەکردن جێبەجێ نەبووە نەخواستمە ئەو برگە و مادەی گرێدای هەرێما کوردستانê سەدان سەرپێچی و فاولێت هاتینەکردن هەر بابەتێک هەر بودجەیەک هاتیتە خەملاندن خەفک و پیلانên مەترسî dijî Herêma Kurdistanê tê de hatîne dan yani budcenîne bû sala 2024 tu raz vekey ev emet meha 4 dayne hêşta budce nehatiye rewanekirin bû Parlemanê Iraqê babet diyabîtin pêşî sala darayî dest pê biketin pesend bibîtin budceş Parlemanî cerkevîtin gel destpêka sala darayî cêbecê bibîtin ev 4 mehborîn hêşta taze gotûbêj li ser astê encûmenî wezîran têne kirin lewa jî viyabîtin hikûmeta Herêma Kurdistanê vê firsatê derfet û delîve wergirîtin bişêtin hindek ew şaşiyên çûyîk û evên ser mixabinî ve ez dê bêjim ser parlamentarê me berêzit nav Parlemanê Iraqê de û nexwastime jî endamên lijna darayî derbas bûyn êdî raz vekeyne ve çunkî çarçovê bûcagişiya Iraqê bû sala 2023-24-25 ve bernamek yê hikûmeta berêz Mihemed Şia Sudaniye lê ew bûce nahête êklakirin îla rêrewê yasayî û distûrî ra derbas bîtin ku pesendkirina civata wezîran û pesendkirina lijna darayî û pesendkirina lijna yasayî û taze pesendkirina Parlemanê Iraqê ye civata nûnera ye ev ti qonaqê çûyî da hindek şaşî heker hebin ku rastî jî bacawê ya day diyabîtin bû razvekirina 2024 em şên wan pirsgirêka çareser bikin ev erkê serekiyê lijna darayî nav Parlemanê Iraqê da diyabîtin pîrî ser rawstît nehêlin careka dî em wê bacê bideyne ve halatî ew ku rastî çarçovê bûcagişiya Iraqê jî da heker em sehkênê berêz Mihemed Şia Sudanî rengê niyazên paqij û başê tên çunkî budce xwe amrazeke bo xizmetkirina takên Iraqî باشە دکتۆر پەرلەمانێکی زۆرینێ دەرباز کرد budcê berf alaveke dîtin پەرلەمانێکی یاسا زۆرینێ دەرباز کرد حکوومەتێکی ڕێککەفتنا جێبەجێ ناکەتن ئایا هەرێما کوردستانی چاوە دشێت سەرەدەریەت گەل بکەتن بله پرسیارێکا زۆر جێ خوددایە مخابنی و ez dibêjim gelek cara ev demokrasiya ta hey navê eglebiyê navê piraniya denga renge evê kême netewe yan jî kême dengit nav hawkeşa siyasî da baca zorînê bidin lê nabîtin em bêdeng bîn çunkî pitiriş yasayekê pitiriş rêkeftinekê pitiriş babeteke maddekê distûrî evrûke çekin destê Herêma Kurdistanê da bitinêt mînîtin me hindek kes bispor û şareze hebin kesên xemxor hebin dîvçûna vî babetî bikin yani madde çardêj distûrê Iraqê bêtin takên Iraqê hem ber yasayê bê cudahiyên komelatî civakî û aborî yeksanin wextê em yeksan bî nabîtin cudahî hebîtin parvekirina موچین فرمانبری پاریزگاه دوکی و بغداد بصره دا اما خاله که دیسانه که چارچوبی بوجاگشی عراق دا افریقا پشتی رادست کردن باده که پترول بریار دادگاه پاریس کو کمپانیا فروتنو بازار کردن پترول عراق و بجنه سوموب اداره کردن وی بابت رابطن پتری 95 دهات عراق بابت پترولیه یا بیتن تاکن هریما کردستان جلدیف ماده 111 دستور عراقی هاوشوی خلق یه هریما کردستان هاوشوی خلق عراقی جل صدمند بن یعنی امشین هندک وان چکن دستوری یا صاحب کار بینن وکی گواشتن وکی سکالا وکی سر میدیا و سر سوشال میدیا و جواکی نیف دولتی نتوین ایگرتی کار بینن اما بابت زورین پاستی از پسند جناب جواکی ناف دولتی هف پیمان هریما کردستانê wekî caran xaziyarê Kurdistaneke bihêz û bêkêşene aya ji bo Kurdistaneke bihêztir aborî emnî siyasî hev peymanên me divê demê de amade ne zext û fişaran li ser Bexdayê dirûst bikin هکر امت رازگو بین وکی جاران هف پیمانت ما و پشتوانی المناکن اوه جیبت گریتن بو سه فاکترین گلک سرکی استراتژی فاکتر ایکی او کو ایک نریزی و نه ایک گوتارا ناف مالا کردی هر لایک رنگ بو برجوان دید خو کار بکتن و تتنافی هاو کشیش دابتن کلانک بیتن تاک بجی پارتی دموکراتی کردستان بیتن بو برجوان دید بلندن هریما کردستان کار بکتن تراوی چندین نکتن امشین رازمندیا جواکی نیف دولتی بینن و هر البروه پرتوازه ناف مالا کردی گیرو بون هل بجارتنا کاریگری کا زور خراب و نرینیل سر
پیگه و رول حکومت هرما کردستان و کیان هرما کردستان کریا و پشتبانی وان هف پیمانیات ناف چارچوبه عراق فدرال دا کوبشین خوازیار هبونا کردستان کا پیز بن و فاکتور سیجی کو پراستی رنگل دور همی رول جهان همیجی که کر عرب سنه 22 دولت عربی هبن و عرب شیعه ولاتا که وکی ایران پشتبان بیتو چند که ترکمانا دولت که وکی ترکیه پشتا بیتن ملت که وکی کرد هیچ نتوه کان هیچ دولت کان زلیزه که جهان پشتبان نبویه اوج یکش فاکتوریا لو تا که برو واجی خفتن از جناب هوا دکتور پیشتر سرک بارزانی گود دوستین مج جاران گلک زیده ترن و که نتنه چیانه هم لروش حالات ناوین هم جیل سر آست جیهانه آیا چه هاتیه گوهرتن حتی جناب هوا و بیشید؟ ایمان خان پیامم زور یا رونه یعنی ملت کرد ملت که خوازیار بو آشتی و آزادیه بس مدبت منویتن ولاتا که وکی ایران پتر حزاوی پیشکفتن و پشتوانی شیعین عراقیه مدبت منویتن ولاتن کنداوی ولاتن عربی پشتوان سنین عراقیه مدبت منویت ولاتا که وکی ترکیه پشتوان ترکمان پترش خوازیار سرکفتن و برقرار بون هرما کردستان وکی کیان کردیه بیتن بلکه خوازیارت نمانه نه دوستت ما دوستن اروپی دوستن امریکی دوستان جواک مدنی از پسند برای گوتنا جناب سروکیت کم بیتین بس دیرو که ابو مسلمان دیش بلی چیا تنگاویا دا کس خلمنا که تقدان تا که دوز بوم امتنی کدو بگیرین دست براینی پارتولان سیاسی بکنت نافک دا و قناغ کاوکینو که دا یعنی دستکفت کات بو هرما کردستان و دموچه هاتن سکی هاتن دا انتخوشی دا کمکا خلکی لبونه خودان یه برادرین یه گرتو به دیفس کلام هاتون و اینو بیت ما کرده هوی کتی بیت ما کرده حکومت هرما کردستان تا که نینرا شرعی راستقینه افشیا بیتن دانستاندنات گل حکومت برس محمد شیعه سودانی بکن سر آسد دو سر وزیران سر آسد دو وزارت دارایی گلک تجبو معینا جناب هوا آماجه بخاله که کر من جیویا بخال سر راستم مثلا قیران دا گلک لانین پیکهنرین حکومتی و قیران بدرفت بینن هما خود کنه اپوزیسیون بو کم کرنا دنگ و خورد کرنا پیگه خوب لگاوا سرک وزیران و او شانده کو جنابه فرید کتا بغدای او بخود چیتن کشه چاره سر دبن او خود کنه هف پشکین و سر کفتنا آخفتنا جناب هوا بوه دوریاتی چیه؟ ایمان خان ابرو که خلکی کردستان خلکی که هشیاره یعنی ایدیناه تخاباندن بچند لدوان هندک لاینا بابت اکلایا بابت که بگوتنا نیارن ما یعنی پارلمانتاری که وکی برز مصطفی سندی الاکانت خوی فرمی اینا خار پیروزباهی و دست خوشی الحکمت هرما کردستان کم کشکان زال بن السرمه سررای وان پیلان و خبکت مدانین کو اف پنگاو نهتن اف بودجه و اف پاره بو کردستان نچتن و تا وقت تو پس نا حکمت هرما کردستان که بزارده و نیارت ایدی بابت که نا خوی هند قیمت و باه خونا بیتن گلند جیویا بیتن پراستی پارلمانتاریت میت هجال ادامت لجنا داره خمسار نبند بی بابتی دا بابتی وکی هی رون کن شروفه کن بو دنگدر خو بو پارتا خو بو خلق خو یعنی هکر بگاوه کسا که بسپور و تایبتمند ساحه آبوری دا و جه شولجه بیتن یه والا بیتن یه بطال بیتن یه دیر بیت دیری شاشا بیت دیری میدیای بیتن کابرای که دیدید خوکتا قارمان و خوکتا پالان و کی وید ده بجنو بالا پارتولا راوتا خو بیجتن لواجیک رنگ پشکک جش پلاستیج از کما سوچا خمساریا هندک پارلمانتارین پارتی دموکراتی کردستان کنه شانه وکی پیتوی پیام بگینن زارده و نیارت ما و حولوشیان حکمت هرما کردستان بون موچه هاتین پرزگریک چاره سر بوین نیارت ما اتناف خویی آنجی ام نبجی نیار بلکه هفرکت من سیاسی او خلوی بابتید کنه خدان و تدیا بیتن جه شولجی کسی که تناف پروسه دا بیتن وی بابتی اکلا بکتن وان رسوا شرمزار بکتن چونکی مزایدین سیاسی گله جارا کاریگری و کارتکنه که خراب سر دکتور کوا خالن جناب هوا آماجه فکری جبلی ویک و جناف خوی هرما کردستان و لسر آست عراق جی حکومت جناب وان سرک وزیران مسرور بارزانی روبروی گلک زخت و فشاران دبیتن هین باشتر جمع دزانن لهر جارا کو دست کفتک جیب دست دکاویتن نابجیت یا من بخویا دبیجیتن حولن ما حکومت هرما کردستان و حکومت فدرال ناکت خو شخصی و هر دم جی سپاسیا خورا گریا خلکی هرما کردستان کری و بین فرح یوان کریا تشتی بالکش اوه ابو نمونه دا بشکرنا دو موچه پیشی ججنه
بتایبەتیژی هەوڵێنوان بوون لەسەر خەت بوون لەگەڵ سەرۆک وەزیرێن عێراقی حتا جزار دەوێ پەرلەمانتەرێن شیعە بخۆ هاتەکردن و سەرۆک وەزیران تەنازل نەکرد و گەهشتە هەدەفا خۆ دهی من د سوشیال مدیادا تشتێکی باڵکێش دیتمە ڤیا بە حەز بکەم gelek li anên ku pêşî nûke çaplalê dan gotin êdî temam hikûmet nema hêdî qewareyek nema şok bûn bi dabeşkirina du mûçeyan pêşî cejnê û gotin Partiya Demokrata Kurdistanê bi dereceyek wekî Real Madrîd e deqeya exîrê gola xwe diketin hîn bû vê çi dibêjin براستی ایکش وان هوکار و فاکترین بهیز کو سرکفته کابینه حکومت تحریم کردستان و ایکش وان تایبەتمەندیت کاریزما سەرۆک حکومت تحریم کردستان تێدا دیار بیتن ئەvê هەردەم خۆ کێشên استراتیژiyên herêma Kurdistanê kiriye xudan û babetê destkefta da navê hikûmetê axiftiye û gelek car jî aşkirayî gotiye heker hîn tengaviya da gelmene bin xweşiya da destkefta da خونکن هف پشکت چونکی پراستی روشیا ولی هاتی مخابنی و دمی که روشا عبوری و روشا سیاسی و دیپلماسی هریم کردستان لواز بوی رنگ گلک کسا بچاوید چرکسات دو ماه تماشای خیال وادا تماشای حکومت هریم کردستان کرد ده اسپاس بو خود جاره کادی که کیان که قواره که حکومت هریم کردستان که پیگه استراتژی و حکومت جاره کادی پیس که ویتونو دام پیدانا نیاره و هفرکن من سیاسی که اواب دیتا پیش بینی کردن گل جارا کردواری دا گوتنید باب و با پیرت مدا دارا برهم دارو برد شنه بوی که کو از شکل غریب نابینم کسایی که وکی برای مسرور بارزانی که سیاست یا آبوری برف همه جور کردن جدر انتهاتی بیتن صبحی ترکیه یانجیک ایران یا حتی عراق خود جهاتی هایی بکن چون که اوی برای بنیاتی بو درست کردن پاشاروجا دولت اگه کردی دانیتن حکمت اگه کردی استراتژی دانیتن ریان راز وکرنا شاشین دارای آبوری کو ادیتوشی قیران آبوری دارای نبینید دانیدن بابت همه جور کردن بابت پشتوانی کردن البرهم جوتیاری بربوم و هاورده کردن بازار کردن دولتی بابت پیش سازی بابت تهنا پاقج و جینگه او همه او بابت بو هرما کردستان باشن لی بو شخص سرک وزیران هرما کردستان رنگ د نیارا پیدا کن او نیارا کی نفت نخوازیارن و جن و گشه آبوری هرما کردستان بن و ازانی جی پراستی او دجمن درکی بیتن شک زور نورماله بس او نافخوی دست خوب کتت درکی دا او نافخوی جاف بین رابن او یا جهدل نخوشی و دکتور کاو عبدالعزیز مامستای زانکوی و شارازای آبوری و دارای دکتور اگه در فتح بده من از بجمت شارازای آبوری و سیاسی باشتره گلک سپاس بوده و تو هر حبیب خیراتی